Ibrahim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faghna fa ammal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadrib wa arsala alaihim tayran ababil. Diulangi. Tablid. Ulangi. Alam yaj'al kaidahum fi ta'did ta'did. Alam yaj'al kaidahum fi ta'did wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahu ka'asfin ma'kul. Ulangi ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, coba bacakan surah Az-Zalzalah ayat dimulai dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Diulangi ayat keempat. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idin tuhditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idin yasurrunna su'at Ashtatan tawriyawun a'malahum faman ya'mal misqala darratin khairan yara wa man ya'mal misqala darratin khairan yara sarran yara. Sadaqallahu